Okumbireeba nekwikibwawo Basalima Herbal Research Center abakugu mukola eddagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga honey syrup ejjanjaba ulcer, aloe vera super ejjanjaba omusujja, manpower plus eddagala ly'abaami abanafu mu nsonga z'amaka, fat joy herbal food supplement ebiriisa by'omubiri. Program Okumbireeba. Program ni Okumbireeba. Not in Okumbireeba. Non speed. Ni nkora program yo kweta Okumbireeba. So ima bakunyeta Okumbireeba no. Basalima Herbal Research Center ne bakutisiyo program eji. Bakatamu cash. Haza bine embazi yabo ekuhwera. Abantu abakuba bine pressure. Abakuba bine ulcers. Abakuba bine za shukari. Nakwambia nda kusara size. Omuntu okubaje hina abantu bakumukwata ha mukono. Omuntu go baba tamukwasira mukono nabaso kuguma azingamiro. Abantu amukurabe biti nsabona hina obaba yambere. Abamwe bakayamba abazire babo kana mo bayamba abanyabuzare babo. Amo bayamba government amo bayamba amaramuzo. Konka ari kintu cy'kuteganisa. Omwana nayi namagezi maybe abazire abweshonge mwiningi ibiri baburwe sente hato umuntu amureba genda mwihayo amuhera amureberera umuntu ogwo nawe abo muntu murungi nangwa bundo ndabo abambya barema amutamwe sente asacrificinga arya kubi abyamakubi omuntu ogwe amwihamu Ato umuntu ogwasandukana argamu actually at graduation abanyabuzare bije abanyabuzare beyanjura abazire be barebeka banywano bebije bamusaraundinga to the extent ngo bamuyahari oriyo wamukozere cyane ekintecho numukireba muta abanyabuzare omuntu ogwe kakuba kandi kakugamburinga omuntu ogwe yaba nashoma nagenda mbanyabuzare bamuheberango kubatine sente abazirebe bajya ngo riyo wakwehire munakushomesa akushomese omuntu arwana n'omuntu ogwe family girwana n'omuntu ogwe acheza graduation speech zitanda omwana ogwo mukureba no wanje nyina muzire omwana ogu ni cousin wanje omwana ogu no witu bamugambirira munonga kukiza ogo wambisize cyane nabo cyo naninjira ngo tube fair omuntu karagume yareberera omwana ogwe takwasa kumbiha abanyabuzare konka mumanye ngo omuntu ogo wamutiremu cash namwe nakakwate munonga tamwine ho buzare bwingi namazima Koka karagume yamwihamu omuntu ogwo muhereze kitinisa omuntu ogwo mureke nawo gwo mwana wanyu omunyabuzare wanyu agigahira omunyabuzare wanyu atungire digure omunyabuzare wanyu ogwo atungira maka mutakaye gwo muntu owamutire owamukozere cyari abantu abo tumwe tubahereze kitinisa ne batureberera abanyabuzare bitu babo mugasho Baba graduation abantu abahiro muntu ogwe nabo tubarukogonizing akwinjira tubarukogonizing bamba shwera tubarukogonizing ejo graduation ehwire Bishop Stuart ariho umuntu akahero umwana hatoriyo muzeya bernaje tata na yamuhera mano wanje ninye kuza graduation no wanje ninye kuza graduation tubanjire kongote kitwaza kifuba reka kukireta kifuba genda yo gwahera umwana wawe umubuze ti orubize ningano ndakuzeyo kara jati ndi bizozi kongoreka kutandika kwaya nyogo mwana no wanje ninye kuza graduation emyaka nayone yashomera abukori akashoma emyaka ko ka graduation akajati nyowe go mwana nantagira graduation ni muco ubo kucyo kukibaho nokwe nkubereba iwe no berebota
Okumbireeba yabane kwikibwaho Basalima Herbal Research Center abakugu mu kukola eddagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejjanjaba ulcer, Aloe Vera Super ejjanjaba omusujja. Tusangibwa ku Martin Road ku kizimbe kya Eco Plaza ne Nansana ku Masitoo okulya na Bank of Africa. Ate mu ab'embalala omukisa guguno tubaguliddewo ettabi ku Baby Plaza omwaliro ogusooka edduuka namba